روزنامه‌وان لسرگون و کوچبری جمال باتون د 21 ماه ایلون سال 1963 لگندکی سر به باجار مدیاده و لباکور کردستان جدایی کویه. د سال 1981 پشتی دربیا عسکری لترکیه چوی بلغارستان و لبلغارستان زانینگه ها روزنامه‌وانی خواندیه پشترا ماستر د بش روزنامه گری تلویزیونی دا چکریه. او د سال 1986 د مزنترین روزنامه بلغاری او تکست وان فرونت بویه برپرسیاری بش روجلاتا ناوینو ترکیه. جمال باتون د سال 1989 دا چویه سویده و او 21 سالن لستوکهلم دجی. وی د گلک دزگهین مدیایا سویدی و کردی دا وکه روزنامه‌وان کار کریه و حتی نهاجی کار خواه بردوام دکه. جمال باتون روزنامه‌گری وکه بشکی گرینگ ججیان خود بینه و تجاران نافکره که روزه که دست جه بکشینه. ام بونه میوانه وی. مدید که صحبت و هفدیتنین ویین روزانه تف لسر روزنامه‌گریه نه و به تایبتی مدیا و روزنامه‌گری کردی. که جمال دو هم پیشین هم برهف در روزنامه‌وان از باورد که من به پروگرامه که باش به هفره در باس بکن. مخواست به تشتکی پرسکی دست پی بکن. لکردستانی دما که خوندکاره لیسویت قدینه برای هر تشتی تی بیراوی بگه دکتر یان پاریزر آووکات مهندس لونیورسیتی بشکی بخوینه که پران پرجی قزنج بکه لی در روزنامه‌گری هل بجارد در برای خدا بلغاریا صوفیا دلور روزنامه‌گری خواند. در روزنامه‌گری ده چه بالا تکشاند؟ چه ماده خواست ببی روزنامه‌وانک؟ که دل بخوین وقتی دست نشان کریم براستی گفته گو اجی زاروک بون تی در دوران هر دهات بودن اوی مزن ببین ببین دکتر ببین مهندس صد سری مده بجه کربین هین گفته گو صنفی سیانده بون د بسنا سرتایی ده من دست بیکرد واره کمپوزیسیون ده از پرژه هاتی بون هین د صنفی سیانده از د صنفا چاران ده بون قد جبیرا من ناچی بله د صنفی مده زاروکه کی ترک هبو یکی ترک هبو بگومان جوی ترک را سربلندی سرفراز یکی پرمازم بگو او ترکه و ام درسین خواه خوندنا خوشی به ترکی دکن زمانی وی خورتره زمانی وی او حس دکرگو زمانی وی پر خورتره د صنفی چاران دبون ام د درسا کمپوزیسیون ده ناوی ماموسایمه حسامتین او جبو او بخوا خلقی نسیبینه بله درسا کمپوزیسیون ده من 5 گرت اوی 4 گرت اوی برکی دست بگیری کر د صنفی ده جه ماموسایمه را گوت ماموسا حسامتین چاوا اف 50 دگری از 4 دگرم از کوری آتا ترکم گوت بگومان اوینا دلتزینک مزن دامن این از گوا گوت صنفی چاران دبون ام درکت ندر و منوی نک توزک پروبلم دی ناو بینا مده درکت گریدای وی بابت هر دم نویساندن بالا من کشان د سال 1981 ده من سفری بلغاریا کرد پشتی کودتای عسکری لترکیه د 12 ایلون سال 1908 آنده موقع د کنجکتوره کی آزادتر ده عسکر از بتنی بون عمری من 18 سال بون جوان بون مگو بریاره خو ازی بدم من بریاره خودم مگو ازی روزنامه‌وانی بخوینم و من روزنامه‌وانی تو کسی بود ببو نمونه یعنی از وقت فلان روزنامه‌گری درکف هر دم yani Nemir Yılmaz Güney jimin re abideyeki ideal bu. Her dem. Navi Braymin mi buçuk ku şehit ket beri çendin sala. Navi Yılmaz bul ser Navi Yılmaz Güney lekir bun. Yılmaz Güney der rojnamande jarna denvisi, jarna helbesti wi dert ketin.
جمرة عبيديك بو لي من يلمزقني دقادا روجنامەگەریە دێشی تاقیب کرد ئەز نکارم بێژم گو دوێ دەمێدا ژمرە عابیدەیەک هەبوو لێ گاوا بوو من دەست بە خوێندنێ کرد خوێندنا ڕۆژنامەوانیە کرد بەلکی تشتێکی باڵکێش بێ ڕۆژنامەوانێکی مەزن ئالمانی ژمرە وەکی ئیدیال بوو گونتەر ڤارراف نەهاژی هەرچی قاس بە تەمەنە لە یەک ڕۆژنامەوانین هەری ناودارە لە ئالمانیا کۆلنێ دمینە ڕۆژێکی هەفتوو ببینن تو کارێ ژێرە دێژم ماڵبات چاوە بوو ینی ماڵبات لە دژ دەرنەکەن باوێتە دیاتە کوڕێمە چە دەبەر ڕۆژنامەوان دناوە کوردان داشخوات کەس نزانێت چییە یعنی ڕۆژنامەگەری کەس نزانێت چییە لە دژ دەرنەکەتن ساڵا 1981 بوو کافا بوو من زمان خوند و هەمان ساڵێدا من دەست بە خوێندنا ڕۆژنامەوانیە کرد بێگو من ڕۆژنامەگەریە کرد کە دل بخوین گاوا باوی من بهیست نزانی بوو بچ شێوەیە شەڕێ بکەی گو ئەف چیە لاوێ من ئەف چیە ئەفژی خوێندنەیە گوتە ئەف قاساڵ تا دەدەم خوێندن تە داوێت وی ڕۆژنامەوان ئەف قاساڵ ئەستە دمە خوێندن و باوەریە کەوانی پر مەزن بە من هەبوو ژبەر گو ئەس شاگردێکی پرزیرەک بووم و باوەرد کردم کو vamekûrê xwedî debê bibê doktor mühendis lêgava got min dest bi xwendina rojnamegeriyê kir bavê min destpêkê de pir rahat dij bû belê dixwast çi derkevî dixwast goz doktoriyê belê ne doktor yani te dîl Kurdistanê wisa yani kurê filan kesî doktor e tê bîra min em biçûk bûn dema ku lavendên kulturî hebûn me rojname danîn malbat dij derket got ev çin kat matin û anîne em xwebûne cerîde digotin em xwebûne cerîde em xwebûne rojname van bibin mixabin Kurd wê demê qet bi giringiya rola rojnamegeriyê nehsiya bûn yani nizam bû rojnamegerî di nava Kurdan de tu rojnamegerî çawa dibînî niha bêguman rewşa rojnamegeriya Kurd gelekî hate guhartin kek dil bixwîn di salên dawî de ez vê guherandinê bi çendîn xalan vegirêdim yek ji wan xalê got ez pê vegirêdim ew e ku Kurdistanekî azad durist belê Kurdistanekî azad bêguman ji bo serkeftina rojnamegeriya Kurd jî helkeftinekî mezin durist kir ez bi xalekî din vegirêdim ku di navîna salên 1990 ve Ewropayê diasporatiyê tesîrekî gelekî giring li medya Kurdî kir yani rola medyayê li gora baweriya min hîn jî di nav civata Kurd wekî pêwîstî bi cih nebûye ger em pozisyona medyayê û derdora xwe bidine hevîdû ango welatên got cîranên me ne Iraqa Erebî İrana Farsî Sûriyaya Erebî ger hem bigirine dest pozisyona medyayê ya Kurda girîdayê wana ne zêde xerab e li gora wan tu baş dibînî lê ez naxwazim mirov medyayê bi wê yekê bipîvî ez dixwazim mirov medyayê li gora fonksiyona medyayê û profesyonalîta medyayê di nav Kurda de cih bike ne ku Sûriyeya Erebî Iraqa Erebî Farisa İranî ji xwe re nimûne bigire nimûneyên xerab gerek ji me re nevne nimûne astengiyên li pêşiya rojnamegeriya Kurdî çi ne dibêjî wek rojnamevanekî bi salan et nava wî karî dayî astengiyên sereke mezintirîn astengî li pêşiya medyaya Kurd bêguman ev e ku hîn jî medyaya Kurd wekî medyayekî partîtî medyayekî ideolojikî hizbî hereket dike li gora baweriya min ev heye ki li pêşiya ku kaniyên profesyonalîtê di medya Kurdî de vebin astengiyekî mezin durist kirin hêviya min ew e ku li Kurdistana azad bi pêşketina hişmendiya birêvebirnekî profesyoneltir desthilatekî profesyoneltir desthilatekî zêdetir sivîl vê giringiya medyayê baştir jî tê bike çi qasî
دستلاتك سیویل بی بر بی دموکراسی و هری گرینگیا مدیه کی پروفسیونل جی باشتر دبینی جبرگو بی مدیه کی پروفسیونل بی مدیه کی گو فونکسیونی خوب جهبینی دستلاتکی دموکراتیک نممکنه بی